لوزو پیغمبر دی صلی الله علیه وسلم لو يعلم الذي يشرب وهو قائم ما في بطنه لاستقاء. اگر قچل اقوزنا قوزوی د ظروفونو وچ زوت چیر خنایتا ادا ام اقش دی یعنی سویت ابتونا اقش دی. وسر روایتا قچل اقوزنا قوم پیغمبر دی علیه الصلاة والسلام قتی قدغاون و بخاري دين روايتي علي ابن أبي طالب رضي الله عنه قچل اقوزنا قدایلا ایسان رادز پیس کلیگنا هانچ اوزیگ لحنا کونیزاز اگوشیز کلیگزوا زاز پیغمبر دی صلی الله علیه وسلم قچل قوز اكونوا هکیل زحق قوزوا. عبد الله بن عباس اللوزوا رضي الله عنه چی پیغمبر دی علیه الصلاة والسلام زمزم گنای و دا ام قچل اقوزنا قنای. و امام النسائی دین روایتی پیغمبر دی علیه الصلاة والسلام قچل اقوزنا قدایتیر و اتسوقنا قدایتیر. عالم رلهوز و این حدیث ارقوات نویری سنل يعني أتسوقنا قويتا قصايا سنية أما قشل أقوزنا قويتاني گناه واش. وحق أن پیغمبر دي صلى الله عليه وسلم إياد قدايلا چاز ادبار چيرنوا صد لهايدي بسم الله لهون قعد لهايدي ارچيغ ليو دي قوان بود لهايدي بود ويا كي حد لا برا نفس رال دي قوان يعني حيوان دي خيسا نفس تل دي واء قود لهايدي هن قبنيز نفس يحزواش واد لهايدي أتسوقنا قوزوا رگود لهایده اگر ویچی انسان رتساز واس کیتا ویچی اخیر دا قوزویده ایرید لهایده یاد زن پایدایله و یک چای خورک ارچی پتلا başlamışsua müjid لهایده ویرید قوزوی قپینا پتول کدا سیوی تیگن قونتو گود لهایده قزیل و گمشتنی قپارا قونتو وچیز لهایده قتی قدغا اونویده وصد لهایده قویلا قلوخ الله تلديز حمد شكر غنا الحمد لله لهون وحمد خوي الله تعالى ديز هر سشي إنل ادبار چيرنوي چاز.